Amen. Chalimbe uyezwi chala nasemini chala ngokuthanda upe ukufuna lasobizwa inkosi ngomhla wenjabulo sizophathinyanda ngomhla wenjabulo sizophathinyanda chala emthunzini chala elangeni ungasaba mafu noma angabanda sonce sikoduke kuphela umsebenzi ngomhla wenjabulo sizophathinyanda ngomhla wenjabulo sizophathinyanda nomizinyembezi zomathisa imbewu iyomila kahle yebo iyakwanda zinyembezi zakho ziyosulwa inkosi ngomhla wenjabulo sizophathinyanda ngomhla wenjabulo sizophathinyanda. Amen. Sinasishumayela ivangeli amandla kaThixo sinasishumayela ivangeli amandla kaThixo sinasishumayela ivangeli amandla kaThixo okusindisa abakholwayo sinasishumayela ivangeli amandla kaThixo Kosupegi bandaloko uyabona selomile limathise ngomthawakho konke wethu kuphelile selumoya oyingcwele phezu kwabantwana bakho
Amen. Hallelujah. Sizavula inkonzo yengoma ezimbili ku-230 lo-240. Amen. 230 lo-240. Sizaqala ngo-230 sine ngo-240. Aliko emhlabeni ikhaya lemika Yimoye ohambayo ngizulazulala Ikhaya lomina ntolisezulwini Alikhona elinjenalodwa Khaya lamilihlehle Muzi wangimuhleke Ikona sizokuba sithi Haleluya Phela nebuso bami Yizwa lendebe yami Ikhaya lamina ntophezulu Kungaba yini manje ezongibambala Ifuna inhliziyo emhlophe ithekwa ngokuba kungengene ekhaya leliya into engcolile yona yodwa khaya lami lihlehle muzi wami muhleke Ikona sizokuba sithi Haleluya Phela nebuso bami Yizwa lendebe yami Ikhaya lamina ntophezulu Sasoba singenile sibona umuzile Umsindisiwe tunobuhle buthehle sokhipha nantikama ngokumangalahle angitshelwanga noma ingxenye khaya lami lihlehle muzi wami muhleke Ikona sizokuba sithi Haleluya Phela nebuso bami Yizwa lendebe
phezulu sengiyacela Nkosi ubanikiweke amandla ngiwathi ngawo bangifikele ngokuba izilingo zingihangile ngiyohluleka ngingedwa kaya lami lihle muzi wami muhle ikhona sizokuba sithi haleluya bheka lebuso bami izwa lendlebe yami ikhaya lamina yophezulu 240 evesini yokugcina sithole umthandazo. amen Ibizwa amagama elizweni laphaya ekuseni okungaye kuhlwa baphelele abenkosi khona lapho ekhaya ngathi yebo Nkosi nangumina la Jise ubukhosi bayo sebebutwa abakhethwa bengeniswa ekhaya uthi yebo Nkosi nangumina la nxa ebizwa ushe umsebenzi yokimihlangisela mangishumayele zona izinkosi khona kuthi mangiqeda sengilizikamala ngathi yebo Nkosi nangumina la ebizwa amagama nxa ebizwa amagama nxa ebizwa amagama elizweni likhanyayo laphaya Asikhulekeni siyabonga mdabezulu nomhlaba sibonga ngale kuseni sivumele Jehova ukuthi sizokukhonza silapha emakhokhomba enyamandlovu Thixo wami siyakudumisa siyakwazi ukuthi wena ngezwi lakho uthi lapho kubuthene ababili noma bebathathu Jesu ukhona sibonakalise kuseni sebenza ngomangaliso philisa sindisa ngcwelisa imbathisa ngamandla kaMoya Ingcwele vuselela izinhliziyo ezidangeleyo Jehova abanemithwalo etshiyeneyo bathwalele abagulayo philisa ngegama likaJesu awu Jehova siyakubonga ngale kuseni inkonzo yonke
Jehova sichiye ezandleni zakho Baba, uthungamele wena kukho konke. Siyakwazi lasesigodlweni Jehova siyabathandazela, siyazi nabo bayasithandazela Jehova, siyakubonga ngakho konke. Udumo lonke sichiya kwegama likaJesu, amen. Lava silo kaya lami lisezulwini. Lumhlaba silo kaya lami lisezulwini. Akukho kuphumula lapha emhlabeni. Hallelujah. Amen. Siyabonga inkosi esihlanganisileyo. Sibonga inkosi ngomusa wayo. Isikhathi sezaziso kathesi. Amen. Siyabonga inkosi silabazalwane bethu abavela koBulawayo. Amen. Siyabonga inkosi esuse abazalwane bethu koBulawayo yabafikisa lapha ngomusa wakhe. Amen. Asoze sibaphakamise kodwa silabo phakathi kwethu. Amen. Siyacela ukuthi kona makulabanye singavamanga ukukhonza labo. Mabekhona bengazibonakalisa ngokuphakama. Hayi siyabonga inkosi. Kukhanya ngabakhonza ndawonye khona lapha akulabantu bemzini phakathi kwethu. Sithandazele njalo abathethe izihambo. Bakhona abathethe izihambo ukuphuma lokungena kungumusa kaMlimi. Sithandaze inkosi ibalwele njalo sithandazele abachiwe isihlobo. Kungumusa kaMlimi uJehova ebaduduze. Sithandazele umpholo wethu. Ngesikhathi zonke uyasithandazela. Labafundisi njalo bayasithandazela. Bakhona abaphumileyo abanye ababhekise eMatopo. Njengoba abanye bebuye lapha silabo abanye abafundisi phakathi kwethu lapha. Siyabonga ngakho konke. Sithandazele njalo lemhlangano ephambili kwethu. Inkosi ibusise konke amalungiselelo azayenziwa lapho konke okuzayenziwa. Uma kukhona okunye umfundisi ukhona phakathi kwethu uzagcwalisa. Sishuma yalivangeli amandla sishuma yalivangeli amandla sishuma yalivangeli amandla obusindisa bakholwayo sishuma yalivangeli amandla
Ngoshweni wenula nihlengiwe wanipela uzilungisele kuphelele kuphelele washokone ngokoda kuphelele kuphelele washokone ngokoda. Amen. Silande ukuzuzwa ilizwi lakho. Cela uvule izinhliziyo zethu. Ngalizwi lakho lithunyayelwa lisusa indawo phakathi kwezinhliziyo zethu. Le ngoma nxa zihlatshelelwa zithole indawo phakathi kwezinhliziyo zethu. Ngokuba ingoma ziyintshumayelo. Bahlangene abanye koBulawayo naseMatopo. Nxa ubabusisa ungasikhohlwa. Lathi lapha usibusise. Ngegama leNkosi uJesu kuze kube laphakade. Amen. Ngingumfokazi lapha emhlabeni ngifuna izulu ikhaya lami noma inkathazo isendleleni ngophumelela ngoJesu wami useceleni eduze nami ebheka njalo ukuhamba kwami uzongisiza nasekufeni angingenise ekhaya lami noma ngigqoka manikiniki ikhona ingubo emhlophe qha icolekile ngizoyembatha mhla ngiqedile ibanga la nxa nginosizi nezinkathazo ngihle kusulu ngitelwa nje kolunga konke nxa ngingenile ekhaya lami elihlehle noma ngithwele isiphambano sinzima sona ngisindwa la ngizowuthola umqhele lapho okokuphila haleluya ngimbone yena ongithandayo ngihlale naye umfeli wami ngikube khona ikamelisha lokudumisa inkosi yami. Amen. Amen. Haleluya.
Siyabonga uthandekayo ukuba sendaweni le yaseMakhokhomba. Indawo le indawo endala. Indawo endala kakhulu uNkulunkulu wayifakazela ngokusinika lo mthunzi lo. Ukuthi omunye nomunye nxa esuka emzini wakhe abuye lapha abhuqe alungiselele indlela yakhe yokubuyela ekhaya. Njoba liyakwazi ukuthi sizihambe emhlabeni, angitsho liyakwazi ukubona wakwaziyo obuye lapho kuzohlala iminyaka ukuthi vela asayindawo mina sizihambe emhlabeni. uNkulunkulu wasithanda ke lapha eMakhokhomba. Umsebenzi wevangeli ngokuthi lingafika endaweni ebumnyameni, ebantwini abalonhlupho, abantu abakhawulayo, abantu abasebumnyameni abangakwaziyo lapha abavela khona labaya ngapha, bakhanyiselwe. Angitsho bangakhanyiselwa baphenduke ezonweni zabo. Bengaphenduka ezonweni zabo bavuma izono zabo, inkosi bathethelele ngesihle, ingababalele amacala abo abawenzileyo, ingababalele izimpambeko zabo abazenzileyo, ingabathethelela ibanike ithuba lokuphila lapha emhlabeni. Ekuphileni kwabo emhlabeni lapha bazabe bephila nabo beze bevume ukuthi hayi ivangeli lilamandla, ivangeli liyindlela futhi eyangaphi eya ezulwini. Angitsho kunjalo. Bese usithi labo makhelwane lezakhamizi lemuli zethu nxa ekhona oyedwa ehlanganele evangeli lamkhanyisela, kukhanye bakithi lezwa yini batala, kukhanye ukuthi kulento ethiyene lamasonto wonke asemhlabeni ngokuthi Jesu wabuya la amasonto enjani evele ekhona. Angitsho kwakhanya ukuthi emasontweni lapana indlela kabayazi abantu, bayabhabhatizana, kuyenzwa izono, kuyenzwa lokhu lalokhu. uJesu wafika wathi mina ngiyindlela neqiniso lokuphila, akekho ngeza kubaba engezingani. Yikho sikubonga ngani ngevangeli bathandekayo. Ngethemba siyathandazelana njengomkhuba wethu wensuku zonke. Angitsho siyathandazelana sokukade safika sagcina lapha eMakhokhomba. Bona laba babili abathathu nje basizwile emthandazweni, inkosi yethu isenzele kahle. Angitsho ivangeli singalizwa siyaba ngamadoda labafazi, sibe sesikhangela umvuzo wethu okucineni. Liyezwa yini badala, ivangeli singalizwa thina umsebenzi wethu ngokuhamba sijumayela ivangeli. Singajumayela into eyiyo isigaba silikholwe esigabeni selisala lilento yenu enhle elizasala liyisheya lina esigabeni ukuthi siyasuza into enhle, siyabe sibuya sihlanganela ngezikhathi. Angitsho abasobala bathina kodwa sihamba sijumayela indaba ezinhle zevangeli. Ngamafitshane ngithanda sikhumbuzane, ngizwa amaculo engisekela kakhulu belokho engikhathazeka ukuthi ngizathi yazi nxa sibuya singamajumayeli sibanengi kuyabe lokho kujukelwana inyoka ephilayo, kuyabe lokho omuyazi iwele phezulu kwakhe ukuthi mina ngibe wiki lami ngavuma ke ukuthi iwele phezulu kwami. Asikhumbuzaneni ke ngomuzi wethu omuhle esiyakiwa. Ngitsho badala unxe emakhaya kuthiyene kwabulawayo kuyafiwa madoda. Sokufiwa lokhala ukuthi isihlobo sakho ungagcina ungasatshela abazali. Bengikhuluma lo mama iSendlovu ngeTuesday sithi uyasakhuluma uyahamba engcwaba isihlobo sakho labona ababili abathathu. Emhlabeni kuyahanjwa, emhlabeni siyizihambi. Ingcela lapha eMakhokhomba liyake lizwe imfa ngemva kweminyaka emide eminingi kakhulu. Thina kithi ngale kuyafiwa kuhlala kusemngcwabeni, wabona kuthi weekend kuphela kungafanga umuntu. Ngitsho ezihlotsheni. Angitsho kuyafiwa nsuku zonke. So asikhumbuzaneni ngomuzi wethu wangaphi owasezulwini, umuzi omuhle esawudalelwa nguJehova. Ngiyabona lapha kulomoya kuyalolozela ingalali libabezi khathesi kusuka silalanga yini lingathi intshumayeli bilalisa ngoba sikajumayela. Angitsho mina litholeli leli lingathi intshumayeli bilalisa ngoba mina litholeli njani leli lana lihlezi phansi. Angitsho lingathi lilalelise lilale phezulu kwamathi. Right, asilalele nini kuhle lapha. Sifuna ukukhumbuzana ngomuzi wethu omuhle, umuzi wasezulwini okuyiwona esiwukhonzelayo. Liyabona ivangeli into esizigqaja ngayo. Ungathola umuntu okutshela iqiniso, okutshela iqiniso bakithi badala. Ngifuna ukulitshela enye imfihlo. Kulabantu abaningi abasesihogweni abakhala ngabafundisi ngoba kabatshelwanga iqiniso ukuthi umuntu ngaka ezalwa ngokuthi aphile impilo engcwele. Angaphila impilo engcwele alungiselele ukufa kwakhe, athwala isiphambano noma sinzima isiphambano usithwale uzuyefika ngaphi ekucineni. Ngelanga lokufa mhla uthola umphefumulo wakho kumbe umphefumulo wami usuhamba baba Mthembu, uNkulunkulu angikhanyisele ngibone lapha engiyakhona njengoStefano. Uthi yena nxa esefikelela ngeni lakhe lokufa ngibonani
izulu livulekile. Lelo verse likhuluma sobala ukuthi izulu likhona bathandekayo. Njalo lingenwa ngabantu abanjani? Abangcwele, abalungileyo, abakhonza uNkulunkulu lapha emhlabeni. Hawu, izimuli zethu labomakhelwane lezihlobo zibekwazi ukuthi umama lwana uyakhonza. Ayikho lapho linsusa. Umama lwana unjani? Uyakhonza. Ayikho ukuthi sizabona ngakho. Ayikho ukuthi asikwazi ukuthi uye ngaphi. Nxa ingenile hayi inhlanhla, hayi umuntu kazikhonzele kuhle njengabo Stefano. Ngibona izulu linjani? Livulekile. Le ndodana kaThixo ihlezi ngakwesokunene. Kade lapho Jehova yamkela umoya wami, waguqa ngamadolo, abantu bemkhanda ngamathi. Kaphikanga uJesu, kazange athi nxa ukukhonza uNkulunkulu kubulalisa mina sembuyele emadlozini nasematshwaleni. Uyabona wafe kholiwe. Indaba oyizwayo uqaleni wayigcina yazi wafika la ekucineni. Sifuna amadoda anjalo azwi ivangeli nabafazi abanjalo abathi bangazwi ivangeli bathole umphako wendlela, bathole ama-passport, into ezabafikisa ku-last destination of their souls, ekucineni kwempilo zabo bayefika khona phana. Hayi izulu likhona bathandekayo, kodwa kalikho izulu uzasitshela ukuthi yena uziwe ngobani. Kodwa mina iBhayibheli lami liyantshela ukuthi izulu linjani? Likhona. Sisekelwa imbhalo engcwele sikhambeni khona lapho straight forward kulapha ku-Revelation. Sizwe ke ngendaba lesi sifuna ukukhangela nje umuzi esiwaziyo, umuzi omuhle omangalisayo ukuthi yena uJohane ewuboniswa wachazwa wathiwani lumuzi, umuzi wabangcwele. Lapha ku verse 2:21 fundela nini? Ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elitsha wehla ezulwini kuThixo elungisiwe njengomakoti ehlobele indoda yakhe. Siyabonga tata. Ivangeli liyalungisa umuntu. Liyezwa bathandekayo. Ivangeli lenzani? Liyalungisa umuntu. Afanele izulu. Izulu livuma ukuthi ya umuntu lo ulungisiwe lo. Kuthiwa ezulwini uNkulunkulu uthethe isikhathi sakhe ukulungisa umuzi ukuthi ube muhle. Ube muhle ngapha emhlabeni lakho kusenzakala umsebenzi ozangena emzini ongcwele laye wasekuthuma isikhali sakhe esihle uthiwa livangeli. Ngabona ingilosi indiza ezulwini ngaphakathi ilevangeli elingunaphakathi ukuba lishunyayelo ezizweni zonke kubo bonke abakhile emhlabeni lemindeni yonke lezilimi. Hayi ivangeli these libonakele emhlabeni lawela phansi khona lapho. Umbhalo uthi wona leli vangeli liyakushunyayela ezweni lonke libe ngufakazi. Liyezwa yini? Ukuthi kungatholakala umuntu ohawulayo lokhalayo emalangabini omlilo kube sebuza ukuthi kathi wena awulizwanga yini ivangeli? Wakhala kangaka emalangabini omlilo dadewethu mama? Azange ufike ivangeli emakokomba? Lafika ivangeli. Hawu, lafika ivangeli. Walizwa yiye ngalizwa. Ingoma ithi abanye baqala kulindlela. Bayithola injani ingumcimbi. Babuyela emuva. Bayafuna indlela ezinjani ezilula. Antsho lapha kuthiwa endleleni leziyana ezilula indlela ziningi angisho. Nxa ufuna ukuya eGoli uyahamba ngeindlela. Nxa ufuna ukuya eGoli ungahamba ngeindlela ungakuthuma lapha eBotswana lapho uyafika eGoli. Nxa ufuna ukuya eGoli ungahamba ngeBhayibhridge uyafika eGoli. Nxa ufuna ukufika eGoli ungahamba phezulu uyafika ngapha ngendizamthini uyafika eGoli angithi. Kodwa ezulwini badala hayi indaba yakho lilula kakhulu. Indlela nguJesu. Amen. Owatshela uNikodima, Nikodima wena ungumfundisi kodwa indaba leka uyazi ibandla lonke lokulandela liza kuya ngapi bangafa abantu bankona. Awukwazi ukuthi kulo uzalo ngokutsha Nikodima. Neyibona ingozi lapha. Umfundisi nangu kayazi indlela. Ngakwazi ukuthi kuyazalwa ngokutsha. Ngakwazi ukuthi umuntu kumele athethelwe lizono. Kodwa labantu abangu2 million abamlandelayo emuva. Umfundisi naye kumnyama ubambili. Nxa ejumayeza abantu ukuthi siyabona phambili asambeni inkosi izazibonela khonale. Abantu beqalisa ukukhonza lezono zabo namadlozi abo lentebe zabo lezinto zabo zobumnyama lemsebenzi zobumnyama abaye begqoke lama-uniform abaye bajumayele ebandleni. Ngelanga lokufa umuntu kasafike ezulwini selalele sekhala emalangabini omlilo. Hawu kanti umuntu wakhala kangako ezenjani? Kodwa namhla thina sikhumbuzana ngomuzi onjani? Ongcwele. Elingibambile kuthiwa uNkulunkulu uthethe isikhathi sakhe elungisa umuzi lowo. Angisho lifunde ngesikhiwa phiri bakhona obuye labo lababatsha bayasizwa isikhiwa. Amen.
Revelations 21 verse 2. verse 2. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, My way. coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Right, kona phana lokho engisekulungisweni laphana. Anjo prepared angitsho. Umuntu layo engakaye ezulwini uyaprepare lapha emhlabeni. I-preparation yangikhona kukhona phana umuntu etshelwa ngendaba ukuthi you must be born again. Kumele uzalwe ngokuthi. Angavuma azithobise azalwe ngokuthi athethelwe lizolo. Ayibakithe uthethelwe lizolo lapha kumnandi bakithi. Ngoba uNkulunkulu ngithethelele amacala ami wonke ngawenzayo. Amen. Ngisesemncinyane. Engangibalela ukuthi lokhu wakwenzelani. uNkulunkulu angathethelela umuntu laphana inhliziyo yomuntu imtshela ukuthi izono zami zithethelele. Abeseqalisa step number 1. Sengithethelele izono zami. Angitsho angisakhulumi ngezinyathelo okumele uzithola angitsho ubungcwele lamandla kamoya oyingcwele. Ungawathola khona lokho sokuthiwa usungumuntu olungele ukuthi ungaze uye kufa unjalo. Antsho umuntu uyatshintsha abathandikazi. So kumele ukuthi ube ngumuntu onje ungafa unjalo njengoStefan. Angitsho wakhonza ubaba lwana wahlangana lezilingo. Niyazazi izilingo wahlangana nazo. Kolilanga wathi efakaze enkonzweni. Abantu babonga lolunya lo mhawu le jealous efakaza kuphela lolunya le jealous ekhuluma chai history khona ukuthi ivangeli ivalizwa njani khona le Mesopotamia uAbraham basuka njani wazi wafika lapha afaka khona abantu baye bedobha amathi baye bemkhanda esenkonzweni engathathanga mfazi womuntu engazange ayenze lutho bamkhanda ngamathi ingoma ehlatshelwe ngomunye umhlabele uthe noma isiphambano sinjani sinzima sona kodwa ngizangisiza Nkosi ngiyofika ngimbone yena owangihlengayo indoda lana yayijile ebulungisweni lapha kuzalo lutsha lapha kuphuma umfazi ozamela izilingo amela inhlupho amela inkathazo zonke amela ukugula lokugulelo emela ukuswela lakho konke lokuthethiswa lokuthuka akhonza uNkulunkulu kuze kube sekucineni emagolweni khonale kulasi destination. Yabona ekulungisweni kule ndaba khona phana umfazi ojileyo ozamela izulu esendaweni yakhe kufike lokho ame kuphela ethi mina ngatshelwa ngathiwa kulezulu okuthiwa iJerusalem elitsha umuzi ongcwele umuzi ongela nkathazo umuzi ongela zilingo umuzi ongela nhlupheko umuzi kaNkulunkulu olokuthula lo muzi ungenwa ngabantu abangcwele noma kuyisalukazi noma kumgogo noma engasakwazi ukubala iBhayibheli anganamathela la amazwi kuphela ukuthi abazangena lapha banjani bangcwele ngoba umuzi wakho la unjani ungcwele abantu abazangena lapha balungiswe yini livangeli likaNkulunkulu ivangeli kalipheka imboza lezwe abadala ivangeli kalipheka imboza umfundisi uEndlovu wayijala ukuthi phiri ivangeli kumele uzigqaje ngalo uyezwa umele unjani uzigqaje ngalo ngoba uzuzinto sibili uPaul ngama amagama uthi yena anginamahloni ngevangeli into engaba namahloni ngayo yisonto angithi isonto iyakuyangisa mama iyakuyangisa uthembile isonto ayingenisi futhi umuntu ezulwini ngayo uyathi hey isonto lakithi iyakuyangisa isonto kodwa ivangeli kaliyangisa umuntu liyakulungisa lawe uphelele ufanele izulu right lizwile lapha ukuthi kuthweni ngaphansi lapha funda ngaphansi uzwi lapha u3 umuzi kaNkulunkulu Yezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi bheka uthente kaJehova ukhona kubantu uyakuhlala nabo babe abantu bakhe yena uThixo abe nabo abe uThixo wabo. Funda verse 4 uThixo uyakwesula izinyembezi emehlweni abo akusayi kubakho ukufa nokudabuka nokukhala nokuhlupheka akusayi kubakho ngokuba okokuqala kudlulile. Amen. Right lapha ke uJohn usesichazela inhlupho ezisemhlabeni angitsho ezingehlela abantu abakhonzayo abafuna ukuya ngapi emzwini lo ongala angitsho ngenxa yezinhlupho ezandela abantu lekudabuka lokufelwa bayalichiva ngela abantu liyakwazi hayi mina ngangikhonza sibili kodwa ngafikelwa izilingo nxa usegehena laphana uNkulunkulu muhle ngoba ngale uLazaro lesicebi laphana uNkulunkulu wasitshela indaba emnandi kuthiwa lesicebi sabona ubuhle basezulwini angitsho sabona lo Lazaro ehlezi ngaphi esifubeni sikaAbraham uyabona kwebe songani igwaba angitsho imagine nxa wake wakhonza
waphelela endleleni. Baningi abakhonza bephelela endleleni angitsho. Khonza 2 years, 3 years umuntu usephelela endleleni. Sebuyelile futhi emadlozi. Sebuyelile futhi sehluza utshwala. Sethengisa ithotho. Umuntu okwakhonza wavuma wathi inkosi ngithethelele izolo. Sebuyele futhi emanyaleni nasemadakeni. Uyibonile indlela esiphambano samsinda isiphambano. Wabeka phansi. Waba ligwala lendoda legwala lomfazi. Wabuyela wathatha ugwini futhi. Kodwa amadoda ajileyo athi noma embulala ngomethemba kuphela. NguJobe lo owasendulo. Esigabeni sakiwo babengasobandla. Athi nxa lisithi libandla lifuna abantu abangu600. But iBhayibheli lami lingitshela ukuthi kwakukhona enye indoda eyayikhonza uNkulunkulu. Yayihlale uze. Yayiyodwa. Uyayizwa? Singitsho ngokulunga. Abantu babe baningi kodwa yena enjani? Yayiyodwa. Yangena phakathi kwezinhlupheko ngoba umhlaba lo uyahlaba. Kunezinhlupheko. Yafelwa ngabantwana. Baphela umuzi wonke. Yathi ngabuya nginje esiswini sika mama. uJehova uphila, uJehova uthathile. Malibonge igama lenkosi. Amen. Uyayizwa ingalavula zamadoda eziphumayo lapho. Uyabona abafazi abaphumayo khona lapho. Ungacabanga ukuthi kwaphelela khona lapho. Umama esaqalise bekezela ezama ukuthi asizane lomkakhe. Samsindisa ilingo wathi thuka uJehova uThixo wakho nje. Kazange amthungunyi unkosikazi wakhe. Wathi inkosikazi kathi sizakwamukela okuhle yini kuphela kuJehova. Akuyikuba lokubi yini. Hayi akumelanga kube njalo unkosikazi ungakhulumi njengeziwula. Uyaqina indoda liyana. Ungacabanga ukuthi kwaphelela khona lapho. Kwabuya amathumbu from ekhanda. Aza kuya phansi. Wena ungaba namathumbu akungawonile ingakwenzakale lokhu. uJehova umthayile. Kwabuya izihlobo zakhuluma kubi. Wathi noma embulala ngome themba kuphela. Zingaphi indoda zona zikhona ngale ezulwini. Zisilindele thina eziphila khona lapha emhlabeni. Imagine nxa wakhonza waphelela endleleni. Wayesihogweni somlilo. Ubusubona uJobe ekhona phana phambili khona phana. Esekukhazimulela ezulu elitsha ungasela kudabuka ngasela mathumba. Uyayibona indaba enkolo wonke esihogweni. Kuyabe sengani usekugwabisela. Ukuthi indoda lena yaqala yakhonza la yacha 2 years yaphelela endleleni yabuyela ebafazini yabuyela ematshwaleni. Kodwa mina Jobe ngama ngaze ngaba sokupheleni. Lo iBhayibheli liyakhuluma ukuthi omiyo kuze kube sekupheleni uyakusindiswa. Lapha ngifikiswe kuyini? Kuthiwa kulowo muzi akulani akula kudabuka. Akula nhlupheko. Akula nsisi. Ngoba izinto ezikanjwa lapha yizo ezenza abantu bengafiki emzini kaNkulunkulu. Niyezwa yini bazalwane? Yizo ezenza abantu benganjani? Mina ngase ngidubeke kakhulu ngayekela ukukhonza. Mhlobo wami siyabuyela futhi ekusindisweni lapha. Lapha ekusindisweni lapha kwalungisa esinye isigebengu okwakuthiwa nguPaul. Ngifuna ukutshela istory. Kwalungisa isigebengu okuthiwa ngubani? nguPaul. Salunga isigebenga lesiyana. Kwalilanga sathi sichumayela basichaya. Basikudulela phansi. Basavuka. Kwathi uPaul bechumayela kuyindawo. Kwalilanga bechumayela ivangeli kwelindawo belosila. Bakhipha umoya wamadimoni komunye intombazana. Babadabula ngezamboko lapha emuva bavuza igazi. Babotshwa baphosela ethilongweni. Bese ethilongweni basusa ingoma. Ethi lihlelo izulu. Akulingihlalebele ingoma leya. Lihlelo izulu izulu ikhaya amaculo lawo alomoya kaNkulunkulu alesigcobo sikaNkulunkulu athi lapha abangcwele abazanjani abazephumula khona kusithi uthi nxa ukhonza ulapha emhlabeni akula kuphumula hamba inhliziyo yami uye ekhaya ezulwini uyethola ukuphula ake libona amadoda angu2 akhonza uNkulunkulu alungiswe livangeli adatshula imhlaba vuza igazi emvangala ehlabela amakhorasi engathensanga zangalutho yili quality yangikhona uzwana lapha engiyakhona kwelilanga anje ukukhonzeni phela kuyafika ugcineni kuyafika ukukhonza abazalwi asihlazwe sikhonze kuze kube nabhakade kuyafika ngaphi ekugcineni kwelilanga uNkulunkulu wasenzela umusa indoda liyana ngazi ukuthi wayitshela ngayiphi indlela
kodwa mina ngifuna ukuthatha amazwi akhe njengoba enjalo. Ithi ngilwile ukulwa okulungileyo. Ngiqedile uhambo lwami. Ngigcinile ukukhona. Sengibekele umkhele. Ayisimina ngedwa. Ngitsho bonke abazamkhonza uNkulunkulu ngalindlela. Eqede lapho uPaul walala ubuthongo. Zikhona ngale ezulwini. Sebengene base paradise. Yiwo amadoda azathi esuke eparadise ayongena kulowo muzi. Ngathi uyakwazi ukuthi iorder yethu evangeli injani. Umuntu angafa umoya wakhe uyahlala ngaphi eparadise angitsho. Elindele ukuthi nxa sokubuya judgment day lapha. Abasuka eparadise baya ngaphi emzini wesiwuzwileyo. Libambe kuhle khona lapha angitsho. Umphefumulo wesoni umuntu ongathethelelwa ngizona. Umuntu wakhonza wabuyela emuva. Ungaphuma uye ngaphi eHades angitsho. Uyelinda ungaphi ukhona phana. Ulindele ukuthi ngeva kwe-judgment day susiya emalangabini emlilo esikhogweni somlilo. So imphefumulo yamadoda lana khona phana. Madoda amfuna ukuma lapha nditshela ukuthi ivangeli yilo. Ngiyabona hayi madoda hayi. Ephiri ngikutshela ngithi mina umntana wakho uSisomo ngithi umntana wakho lo Phiri uzwile. Kube ungathini? Uyathi ngicabanga ukuthi ngiyahlanya. Ngicabanga ukuthi ngiyamumazi. Umntana wakho lo uzwile umuntu ungamekele umthengele impahla ungamze esikolo ngowakho. Ku-automatic umntana wakho lwana vela udingi utshelwa umuntu. So lapha ngifuna ukuma lapha ngithi ivangeli yilo lizwile gogo. Ungathi ivangeli kuyabe ku-right. Uliye kuyabe sokuyisonto le. Mina ngihlali lapha gogo. Manje umbaloza vele lokho sithi gogo ungathi ivangeli. Ehambe kusekele sithi ungathi ivangeli. Le yinto enamathela enhlizweni yomuntu ekuthethelelweni izolo. Sesiphila kuphela sincedisana ngomthandazo. Bazalwane sisemhlabeni wezilingo sincedisana ngomthandazo. Lani futhi lokuhlangana ndawonye sisenkonzweni sinikana amagama elizwi likaNkulunkulu abanezikhwama zabo zenhliziyo befaka khona phana nxa zifika izilingo uPaul uthi yena ngubani ozasehlukanisa lothando lukaNkulunkulu azibale zonke athi kugula yini wathi lokho angiboni ukuthi ngwasehlukanisa ngitsho kuyabe sithi kanti abagulayo emuva ngane bayekela yini ukukhonza uNkulunkulu abayekelayo yikuswela yini umuntu angaswela kuphela somele abuyele emadlozini ayithengisa utshwala wathi hayi mina lapha church lana kabaniki izigqoko kabaniki ukudla manje sengihawula ichurch yakhona abathunge mina ngangile church yami yamakhiwa njengamnantsho yethu yangiyamakhiwa sekulamakhiwa banika izigqoko nxa ungahluphe kakhulu bahambise Rome labo bahambise Roma khona hayi uyefunda ikhatekizimi uyezwa ngitsho yami ithethe uzwile so wena nxa ufuna indaba ezinjalo thina kwethu kuphela imvuselelo Amen. akwethu kwini ukuvusana njengabazalwane Amen. ukunikana ithemba njengabazalwane ukuqinisana njengabazalwane ekwethu umsebenzi sokuthi liqinani bazalwane lingayekela ivangeli angibona sesitsho njalo sesenzele isonto elibi kakhulu kumele siphombe kuzwa kuphela nxa kulamafoni linjani baba Mthembo siyaphila hayi nisithandazele lathi nisithandazele inkonzo ikhona yini ngesonto hayi ikhonza inkona ngesonto sikhonza sisiya phambili ekucineni sizobingelelana lani lezihloko akulindlabela ingoma lana ngiyayithanda elinye ilanga sizobingelelana nezihlobo ekhaya likaba ekhaya 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 sizobingelelana lezihlobo ekhaya likababa elinye ilanga sizobingelelana lezihlobo ekhaya likababa sambeni ekhaya ekhaya Hallelujah. Amen. Bathandeka inkosini sikhuluma ngomuzo omuhle nje. Amen. Sesizwile lapha sifuna ukuya kude sifuna sinikana amathuba okuthandaza. Sesizwile esidlule khona lizwile ukuthi umuzo wakho kunjani? Akukho ukudabuka ngitsho. Esidlule khona uThixo uyakwethula izinyembezi. Indaba le ngezinyembezi angitsho. Abantu behlala bekhala beze besinika ibizo bathi church yechema angitsho. Kule ndoda enganganga hawe baba umoya wapho ukukhala nje ngani uphambene. Ungakwazi ukuthi ukhalelani. Manje nxa singalazi
izinyembezi ziyayisulani ngale kwezulwini ngale le indaba yani yezinyembezi phakathi kwezilingo la ukuthi inkosi ungikhumbule lami uhambeni lwami uyabona akusekho ukudabuka akusekho ukubalela ngelapha lapho asifundelani futhi elinye ivesi siphomba uhaha umuzi siwuzwe lapha right mfundela lapha ku verse 23 Verse 23. Umuzi awudingi ilanga nenyanga ukuba ikhanye phakathi kwawo. Ngokuba ukukhazimula kukaThixo kuyawukhanyisa newundlu liwukukhanya kwawo. Verse 24. Izizwe ziyokuhamba ngokukhanya kwawo. Amakhosi omhlaba ayazisa ubukhosi bawo nodumo lwawo. Verse 25. Amasango awo akayikuvalwa emini, abukho ubusuku khona. Hayi bathandekayo mina angilamazwi njengomuntu wenyama ukuchaza ubuhlo bulaphana kodwa amavesi liyawazi lana hambani lefunde emakhaya right ngifuna usondele upheleni kwendaba kodwa nanku okunye sikuzwayo kuthiwa amasango walumuzi kawavala waye amasango angavalwa ngoba kusenabathakathi ngani ngiyawuza umuzi wankona akusavalwa lapha emhlabeni silala sivala izindlu sifaka amajura wolo sibalekela amasela ngumhlaba ohlabayo ugcwele inkathazo ugcwele insizi yiko Jehova efuna ukuthi abasebelungile asebelungisiwe abenzele umuzi omuhle abazaphumula khona ukukhonza ngomsebenzi badala kumele ukhonza uqede lapho uyephumula ezulwini hayi bona ukuthi ukhonza uye kuthemala ngabi nomlilo uyehlangana emala ngabi nomlilo nezidawa nezifebe ezingazange zangena enkonzweni ngiyabona umuzi wakhona awunamasango angavalwayo umuzi lo umuhle bathandekayo mina ngikwanisa ukuwuchaza kuthiwa izitalada zakhona zinjani ziligolide uNkulunkulu kuyenze lokho ngoba ezwisisa ukuthi ungabona umuntu kule vesi elithi ngobani labantu lezwani bathandekayo kule vesi elithini ngobani labantu ubese uthiwa njalo bavela ngaphi impendulo sikuya ngaphansi kuthiwa yilabana abavela emhlabeni ekuhluphekeni okukhulu kakhulu bahlanzile izingubo zabo ngegazi lewundlu uyayizwa khona pha kuyabe ukhengelwe umhlambi wabantu angazi ukuthi kuyabe khona ovela emakhokhomba yini angazi kuyabe khona ovela ngaphi umbekhezi kumbe ngaphi ngokobulawayo kumbe eZimbabwe kuyabe sokumile bekhangele ukuthi ngobani labantu ngalibona iningi isixuku esikhulu esingenakubalwa ngabantu ngabuza ngathi ngobani labantu bavela ngaphi bathandekayo inkosi nakubakhangele ukhangela ukuthi uyambona yini omunye khona phansi ukuthi abavele kuhluphekele ukukhulu lapha kudlalwe evangelini labantu ungabona ukhonza phakathi kwezilingo ungenabafundisi yabona ukuthi we after 20 years thina sihlali wethu umsebenzi awuni wabafundisi ngokuhamba phela simemezela sikhokhotha sigijima njengalumnyaka vele angikwazi sivele ematopa last week kanti bese ematopa kulani fike vele bese vele secase khathesi kubhizi kuyalungiswa lapha ensuza khona pha kuyalungiswa khona pha ensuza kule tende elikhulu liyabe limile khona pha mhla ka 19 2021 umsebenzi wethu angithi right phezulu kokubhoda mina nhlansi nxa ngithandaza ntambama gogo ngithi uNkulunkulu phezulu kokubhoda nokuchumayela nokufakaza sokuthiwa ngisangenanga ezulwini siyabonga sorry baba ngumfundisi wami siyabonga yes uthi ngithini athi ngithi kasihlali phansi namhla sisemakhokhomba umfundisi maphosa uphumulele kuyithini kuyini khona lokho ngikuthi thina abantu bakithi akuna umuntu ongazuza ukudla indoda ezuza ukudla manje ethi ngifuna ukudla ngedwa ancinise lo mngane ivangeli yinto ethi ungayizwa ufisa ukuthi ngabe abangini bonke bayalizwa ufisa ukuthi ngabe izihlobo zakho zonke ziyalizwa yiko kuyenza sigijima kodwa sigijima sizivunuka amakhwapha ngisithi right sengijimile ngabhodi umuzwa nalo njumayela ngawo kanisangeni kiwo kunceda kuyabe kuncedeni uthi walibala kuphela wakhohlwa ukuthi kulezulu wakugijima kuphela oketshela abantu wakhohlwa ukuthi kulezulu nangu namhla sekhale emalanga binomlilo kuyanceda khona okyana hayi bathandekayo inkosi yethu mayisenzele kahle umuzi lona kuthiwa muhle angithi asizweni lapha singafike evesini lokugcina kuyombhalo ongifikelayo lapha kumaHebheru lapha kumaHebheru sifundele kumaHebheru siyasondela kupheleni kwalindaba sikhuluma ngomuzi siwuza ukuthi awudingi ilanga amasango angikhona kavalwe emini nasebusuku akula wathakathi akula masela ungangena khona phansi usuphumulile kunabantwana bakaNkulunkulu kuphela abavele kuhluphekene okukhulu emhlabeni kade bekhonze busuku nemini ngezinyembezi bangene babagule bengaye ezinyangeni bathandaze bamthemba uNkulunkulu bamile khona ngana sebehambile baqedile uhambo lwabo asizweni lapha ke Hebrews sizwe kuHebrews lapha sizwe amadoda Hebrews 8
ngale kwaba seFilipi kulamazwi akhulunywayo futhi kwathiwa lapha emhlabeni asilamuzi omile angitsho siyawufuna ozayo right lapha Hebrews 11 funda malokhu verse 10 Hebrews 11:10. Ngokuba wayehlalela umuzi onezisekelo owakhiwa wenziwa uThixo. ngubani lo nguAbraham angitsho wayehlalelani umuzi angitsho omuhle olezisekelo wakhiwa nguThixo nguAbraham lo indoda leni yathi bizwa uNkulunkulu kwathiwa suke ezweni lakini nasezihlotsheni zakini wasuke ngakwazi lapha yakhona wathatha uhambo lwakhe namhla ungaphi baba lwakhe ungaphi usegehena kakho egehena bathi khangela ukuthi uhambo waluhambayo uthi lwalubuhlungu njani khangela uhambo waluhambayo uthi lwalunzima njani so bazalwane asikhonzeni sikhangele ngale ugcineni kwempilo uNkulunkulu ungangisiza lami ngiyongena kulwana umuzi ebusuku noma ungalabafundisi mahlulu wona ukhangeleni wona udoswa umuzi wokuthula mhlazana ngikhumula ingubo le umzimba le lami ngiyongena ngapi ezweni lasepile paradise khona lapho ake lizwe lapho verse 13 funda ngathi Verse 18. Bafa labo bonke bekholiwe bengakwamukeliswanga okwathenjiswayo bakubona kukude bathokoziswa yikho bavuma bathi bangaziwayo nabahambayo emhlabeni. funda ngathi Verse 14. Abatshoyo okunjalo babonisa ukuthi balifuna izwe. Verse 15. Ngokuba uma bebelikhumbula izwe abaphuma kulo babe nokubuyela kulo. Verse 16. Kepha babethanda izwe elasezulwini elihle kunalelo ngakho uThixo kanamahloni ngabo nokuba abizwe ngokuthiwa uThixo wabo ngokuba ubalungisele umuzi. Hawu izihlobo zami lapha sesifunda ngabo ukuthiwa bafa bonke labo bekholiwe bafa benjani bekholiwe azange bafe bedukile akulamngcwabo obuhlungu ukuthi liyengcwaba umuntu oke wakhonza wayeduka liyezwa yini badala akulamngcwabo obuhlungu emhlabeni okuya kungcwaba umuntu okuthiwa wake wakhonza weduka ngoba abantu bonke babe khona lapha besithi ayi ndumama lo sho ngabe waqinisela angithi umama lo ngabe kanjani waqinisela sokuthi wachumayela phiri wena emntwini onjalo uyafika usithini uchumayeza umzalwane umuchumeza ulokuzela umthakathi uyaqalisela ngapi mthembi intshumayelo kodwa uyaqalisela ngapi ukhonzile umama lo esigabeni lapho wayekela yonke into bambona uthe sokusela amalanga amalutshwana sokusela iminyaka emlutshwana ukuthi uhambo lwakhe lugqitshwe luphele wabe sekele phela amandla ebuyele emahlanzweni khona ngathi wafedukile wafela ezinyangeni wafela emadlozini sokuthi namhlanje ilanga lomngcwabo abantu ababe semngcwabeni babe nyenyezelana mana ngikutshela babe senzani babe nyenyezelana uthi umama lo phela wayikhonza umama lo ngabe wabekezela kube sokusele mbijana weduke nini last of last year sokuthi wabuya wena mfundisi uzochumayela ngifuna unitshela ukuthi uyavula liphi ivesi uyavula liphi ivesi alivule ngifikiswa kuyinda bafa bonke laba bekhona uyayizwa indaba leyo bafa benjani bekholiwe bengaduka banemkeliswanga bakuthenjiswayo bakubona kukude bathokoziswa yini bavu bathi bangaziwayo nabahamba emhlabeni abasho ngokunjalo babonisa ukuba bayalifuna izwe elihle elasezulwini ngokuba uma bekhumbula izwe abaphuma kilo ukhona osolayo ngevangeli othi mina ngikwazi ukuthi kathi singatshisa into zami kathi sibanye abafundisi laba banjela bathi ngitshisa into zami kathi sinhlupha sapheli semfelo ngabantwana semfelo yilokhu ngilemnyama ukhona otsho njalo oloke ecabanga ukuyela futhi eGibhithe emadlozini ukhona kwamba forward kuphela akubuyele emuva umkholo uReverend R.J. Sibani wayesithi isikristu asina reverse gear liyezwa yini isikristu asina reverse gear yikho phela wawusizwa uJobe esithi noma embulala ngomethemba kuphela akunywe mukulu emuva le akubuyele emahlanzweni njengengulu ukuthi ungayiwathi uyigezise kuhle ngabona udaka nansi sibukuze edakeni futhi babe abatsho ngokunjalo babonisa ukuthi bayalifuna izwe ngokuba uma bebelikhumbula izwe abaphuma kulo babe nokubuyela kulo kepha bathanda izwe elihle elasezulwini elihle kunalelo ngakho uThixo kanamahloni ngabo ukuba babizwe ukuthiwa uThixo wabo ngokuba uThixo ubalungisele umuzi funda phela u15 lo16 bese sibhala sifunda ivesi lokuqala verse 15 and truly
if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have opportunity to have returned. 16. But now they desire a better country. That is, but now they desire a better country, that is, an heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. If they desired that country, kodwa khathesi sebefuna liphi elasezulwini lizwe. Ukhona ofuna izwe ofuna lo mhlaba. Anoma sokuthiwa izinto ziyafanana madoda. Baba umoyana asikhali thina sonke silapha. Inqebe ophiki ogelile aba abancane lapha. Yiba abangabe belokho belunguza emhlabeni. Becabanga ukuthi kulento ezimnandi emhlabeni. Thina abadala lina abadalela ubonayo umhlaba. Ngitshona lo mhlaba ubonile ogugile omubo ogcwele amathuna lezimfa. Oswelakala yonke into kuyini ongakholisa ongahlala kuwe wena uthi ngiyakholisa emhlabeni. Akuqambo kuyi1 sibone. So kwadlula konke ngisho. Izinhlupho kuphela izililo kuphela ikugula kuphela into zonke zalumhlaba. Yiko kutsho nje utholela ngabe kade befuna ukubuyela lapha. Kade bezabuyela. Mbani ofuna ukubuyela emhlabeni? Sikuthi uthi ungabuyela mama ungabuyela emhlabeni umhlaba unje sabiyabe ngasebenzanga ivangeli. Kumele kube yiauto amakhiwo azacina ezimoto uthiwa yiauto. Ngiyizwa yini? Ezimoto lezi izindawo ezivuleka zodwa. Ukhonza uNkulunkulu kumele kube yi-automatic. Manje singabe siyaphela nje nanti ivesi lokugcina. Sikhuluma ngomuzi owasezulwini. Umuzi omuhle kulalo lapha uIsaiah. Lapha uIsaiah kunamazwi amahle. Ahaya lumuzi u65. Ahaya lumuzi. Hayi badala mina ngiyakholwa gogo. Ngiyakholwa. Ngomphefumulo usuphuma gogo. Into zimi kuhle. Ngomphefumulo usukhona amacala ayingasekho ungalacala lo muntu, ungelaqhubu lo muntu, ungalasegumbu lo muntu. Uyezwa yini baba moyana? Ungelacala lo muntu so ulele embhedeni wakho ugula so. Ubobotheka so. Usithi inkosi ivumile ukuthi kube mhlawumbe indlela yokuhamba kwami. Uyabona? Ulele kwabakwazi ukuthi akula macala. Ingilosi ngale sezitsheliwe ukuthi ubani uyabuya lapha ezulwini lapha emhlabeni. Asobunandi bakhona lapho wena. Fana unjalo. Ukholiwe ubobotheka uSmayila uyabona unjalo angisho manje uthi waphiri chumayela emchumayela le hayi wethu simuntu lapha sichumayela amakhawu abantu abafebe khonza uNkulunkulu abantu esingela doubt ukuthi bangenile emzini wasezulwini uyakubona siyabe sinamandla ayibona ukuthi siyechumayela endaweni ukuthi lapha sila sure lapha Isaiah 65 lapha esicina khona hawo badala iJerusalem alikhona thina siyaqinisana ngemibhalo sivusane ngemibhalo sikhuthazana ngemibhalo kuthiwa singayekeli ukubuya ezinkonzweni angitsho singayekeli ukubuya ezinkonzweni ngezikhathi zonke uThixo uthi lo musa abathandekayo lapha uIsaiah la khona lemuva uIsaiah wawuboniswa lumuzi uIsaiah wawuboniswa lumuzi omuhle omangalisayo ukhona usefundile funda mamo Isaiah 65 right Isaiah 65 Isaiah lapha lesiyabaleka lapha Verse 17. Verse 70 siyabona Verse 17 Ngokubabheka niyalenza izulu elitsha nomhlaba omutsha okokuqala kungabe kusakhunjula kucatshangwe ngakho Funda phiri kona lapha Verse 17. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered, nor come to mind. Right ngamazwi omuntu lawo ngamazwi omfundisi lapha ukuthi okokuqala kunjani Zwanini badala phela nje sesifikile evesini lokugcina uzafunda uvesi elandelayo 18 kolapha ngifuna ukulitshela ukuthi wakhona uLazaro sithatheni uLazaro manje yakwazi wahlupheka kanjani baba lwana yakwazi wahlupheka kanjani aza khothwe yinje wona usuhluphe wafika khona lapha kodwa nxa sesingena ngale ekhaya ngale uzakhanya iniphiri ukuthi lo muntu wayehlupheka okokuqala kunjani kungasakhunjulwa ngakho uNkulunkulu wenze lapha ukududuza abantu abazangena ezulwini ngoba uyazwisisa ukuthi ukukhonza lapha kulamadimoni loSathane kunzima njani kubuhlungu njani liyezweni badala ngikho ngale kule nduduzo enkulu esimelele phambi kwethu ngale ungena nje emzini wakho eJerusalem akula mfundiso ongakuchazela ukuthi mina semfuna ezulwini kodwa umoya kaNkulunkulu kawusiza ukuthi izulu likhona verse 18 qedizanini bazalwane Verse 18
kodwa jabulani nithokoze njalo njalo ngakho engikwenzayo ngokubabheka ngiyenza injabulo eJerusalema nabantu balo intokozo. Verse 18. But be ye glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy. 19 kasafika umama ku 19. Verse 19. And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people. And the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. Verse 19. Kukhalwa namuhla bafana. Ngijabule ngeJerusalema ngithokoze ngabantu bami kungabi kusazwakala izwi lokulila ulona nezwi lokukhala. Amen. Lizwile badala. So akulahlupho olungayenza umuntu ethi hayi mina ukhonza kungehlulile. Uyabuzifunele kuyele kubo Sathane ngayo. Uyabuzifunele kuphela. Kodwa sibili kathesi madoda sibeni ngamadoda. uNkulunkulu asiza asimeni ngezinyawo. Asimeni ngezinyawo. Uyeke ikhaya ngunamba bani? Amaculo la ahlangqinisa nami ngingala indaba ukuthi ngizathini kodwa uNkulunkulu wabona abahlabelisayo ukuthi basihayi lapha. Ngingumfokazi emhlabeni noma isiphambano singisinda ngifuna izulu ikhaya lami. Manje noma inkathazo isendleleni hlabele nini? Ikhaya elihle nanjono silibona ngamehlo enhliziyo niyoma sinyane siyakulishiyo izwe elinajabulisi Tuna
wenkosi yethu Jesu Kristu lomoya oyingcwele. Nanku umuzi esingalamazwi afanele ukuchaza. Umuzi walungisela abantwana bakho abakukhonzileyo ngezinyembezi. Behlupheka, bedabuka, bejawa, bezingelwa, beswela. Kodwa bama kwaze kwaba sekupheleni. Uthe, you make this Jerusalem rejoice in Jerusalem. Kuyaba khona injabulo yokududuza amaqhawe avele emhlabeni anqobile uSathane lezono namadimoni. Sisize baba, noma sibabili noma sibathathu, sime suze kube sekupheleni. Simbonile uStefano ebona umuzi uvulekile likhona ikhaya. Sambona uAbrahama, sababona bangaqanjwayo Nkosi yami, kuthiwa bafa bonke labo bekholiwe, bengadukanga bengabuyela ngemuva. uJehova kalamanhloni ubana babizwa kuthiwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Sisize nathi bake sizwe ivangeli, singabi buyele emuva, singabi iziwula, singabi ngamathapha, singabi ngamagwala, kodwa siyofika ekhaya siqeda uhambo lwethu sigcine ukukholwa, sife sikholiwe, singafi sidukile. Siyabonga Thixo, senzele kahle mdali, siza babi makhokhomba. Nkosi yami ogogo laba bavela kude, Nkosi yami kuqala umakhokhomba babe khona basekele, bayenzele kahle ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu omnye kuzokwena phakade. Amen.